الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني وورو شهر شعبان من هجرة سانكالو شغنا بسونية وناني ناي. ميلاد النصارى كجاتي بافلاني مغا أني دورو سانكالو فلانا بسونية وسباناي. أمبي داودا بن مسجد رجاء أمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر الآيتين. يقول تعالى مقدرا على نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين. ala bo afanye masamin koro talendo kan kibariya ayenne mami ani fasamantiya na ka ke sababu ukashe ukajuguma ama talabu alaihim saminu yenyogon wale ni mu'minu jugu yenyogon wale ukama watahajjabu ufarala nyogon ka ke kai jamae وذلك آمل قندقي وكرا قندقي سا قندقي مويه ويد فوسي دينا ميشي قبلمي إنين كلي بولو إنين يغونشي. وذلك في سوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. نين كلي كرا ميني سونغالو سالي كالو ميني كالو ni sungalo temena kalo min be jo nin kele kera o kalo de kono hijira sanduruna kuma sahalena anu kuma bangale wa qala Musa ibn Uqbata wa ghayruhu kana fi sanatin 4. Musa ibn Uqbata uluna nyugono dole ke bawla uluko qandarin kele kera hijira sannani nade. mais Ibn Qayyim na yu fulafo aka kitabu kono Jadul Ma'adi fi hadi ghayr al-ibada kom min ka kene sanduru nande ka kene ubafo ninde ma qajwatul ahjab ubafo ma qajwatul qandaq min kele kone bun kasri rebena kele sababu fo wa kana sababu qudum al-ahjab ninja mabai una sababu kera jumaye Madina kafiri bata nin kele ubafo qanda ubafo la ajabu kore munye jama kafiri batan de farla nyonga kana Madina kulu bena ciden ni shego silamiyani mu'minu ya ku bena bojiya kono shi akele kulu ba fe kana dina ko ni
silamia ko ni mumina ko cide ni sebo benu be ba ku bojian kono sia kele nin kafiri bata farala nyogon ka kana odela ni mogo mi bunkasiru nunu ba surunya mutasaru min ba mbolo ba surunya nin kele ni mogo min ba fe ka nyedo kosobe tatare o kitabu laje kuma mana jadul maadi fi hadi khairil ibadi na le ye kele nunu fo ibra jatemina munun ni fayda munun be kele nunu na abu fo kafaraka balma ni islamiya ni mogo tumbe se ka ni islamiya sila tunu ni jama bayindo na domi na domi madina o tumbe ni islamiya sila tunu atunte ye o kofe me jama tese ni islamiya la de fokata ala yere ka latige ka jiya wuli surunya wakati min islamiya inte bo jiya kono jama tesa la fana kele tesa la ni kele tumbe se ni islamiya la juguya besala jama besala ni jama in tunte islamiya in to ya do me abena ala ewa ka kuma ume aye min fo nin kele ko la aye min ke dun kasir ko nin kele sababu nin jama bayna li sababu anna nafara min asrafi yahud bani nadir ko jama kuludo bani nediri yahudiya kabila de do sigilen tumbe madina an ko ciden na la madina wakati mi aye yahudiya kalite sabare sorwe bani nedir bani qaynuqay bani qurayza ciden ni yahudiya kalite sabade soro madina sidamiya kum folo fanga tunte ciden na ku kele aye lahiru do anu uche ntaw kele akanan kele wallahi do de tumbe cire ni yahuda kabila sabani nyon ja kelen kele wallahi do borto bo nim bani nediri akam mo korotale undo akajama mo korotale undo alladhina kanu qad ajlahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam min almadinati ila khaybar uludo tumamu ye cire jamfa madina cire nyu lawuli madina kuge kata khaybar ayu lawuli madina kuge kata khaybar bani nadir o dimi de tora udusukun kono utara khaybar minhum salam bun abil haqiq wa salam bun miksam bonnim mo munun bani nadir kam mo kortale munun tara shige khaybar shani ci de ñu ge ku lawuli bo madina katu shigi ghaybara nim mo damado salamu bun abil haqiqi o yedoye mo togode do wa salamu bun miksami ani o fana wa kinana taybun arabi ani kinana tabun arabi kharaju ila makkah nununde farla nyon ka sisa kawuli kabo kata makkah fa aztamu bi asraf quraish utale maka uni quraishi kam mo bawu uye nyokonye farla nyokon ka yorola ka nyokonye wala buhum ala harbi nabi sallallahu alaihi wasallam uye quraishi kan kawu uyu lasu kuwele kata ciden kelelima uye quraishi lan kawu ni yahudiya nunu uyu quraishi kan kawu wele kata ciden kelelima ووادوهم من أنفسهم النسر وليانة فأجابوهم إلى ذلك ويقرأ شيئا كون لاهد نغنيا كافونا يا كلي ناولي لا كلي كما ناتاراو كلي أنفنا يلاهد تاوية أنباو دمي أنبي فرعوك كاو دمي قرأ شيئا كو صنع ويهودان ننجابوا صنع ثم خرجوا للقطفان tumamu bora quraishi gan kaw fe utara qatafani fana ya arabu qabla doye utara ulufe fastajabu lahum aida wiye konya fulu fana ye ulu fana yu jabi ufana sunna wa kharajat quraish fi ahabisha wa man tabaha quraishi bora na ka jamae ahabishi wiye ka jamae kabila
quraish na ka jama kabila bora ani mogo munun tugulen bo ka kabila nu ka jama ko quraish ni ulu bora wa qaiduhum abu sufyan shakhru ibn harb ado quraish kan kaunu ka jama nu tugu bago ulu ka nyema tunya abu sufyan ay wa yasura maslam ya folo abu sufyan ibn harb quraish na ka jama anu ka tugu bago ulu ka kele nyema tunya abu sufyan de wala qatafanan waynata ibn hisni ibn badri qatafani fana ka kabila waynata ibn hisni ibn badri o tunya ulu fana nyema ya wal jami' qaribun min asrati alaf ube farale nyogon ka ube surunya mugo bata u farale nyogon ka ube surunya mugo bata la falamma shami rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi masirihim amara al muslimina bi hafr al qandaqi hawla al madina mimma yali sharqa tumami chide nyen nimme ko kafiru farala nyogon ka bata nyogona ku bena biaw ka madina kaw kele tumami chide nyen nimme ay qandaqi se me qandai sen chogo chide nye sulemani farashi al farashi abena kumala ayo haklina nyini akon nin ko imbe senna de kafiru farla nyon ko benan kele bata sulemani farashi ko akon ni na nyogona na kera aw mbolo jamaka wuli ko bena daga do aw dala nin chogola ubena biauka ambe dinga bado se fonse dinga bado se woni madina che ni so tikute se kado madina muso ni demsenu beto dugu kono anyere be bo katu segere me o kana se kado dugu kono ambe fonse dinga base pour ni so te se ka pakate maka madina be kulude ni nyogonje kulu fula do be donyoro ye ode madina ka donyoro ye do so tigu be se ka doni o yoro dronde suna to be kulu de yalla mini so tigu be se ka doni kulu fula ni nyogonje minye kandaki senna ode la tije nya tila minye 40 jira nongo binani bafo mo tanka fara o ka akose uye kandaki se ka awa sotugu kanka doni yoro munye ka kandaki ka fonse dinga bayise ni o yoro le ni sotigi ni harunu nana utese ka do madina selmani farasi de ni haklina bila koro ako chiden kan ninke uyoke kandaki uyase madina tile bonya fanla tinye tile bo yoro bonya fa kandaki se na o yoro de la بمسيرهم وذلك بإسارة سلمان الفارسي رضي الله عنه من كندغ سنني سلمان الفارسي كا حكلنا نينا على دي چيدن على دي مساورة كا حكلنا نيني من كندغ سنني عليك حكلنا دي فعمل المسلمون فيها واستهدوا سلامو يبارك قندقين سنين كوير جيجا ونغل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا شيدن يري بغوتا كفاروكا بل يرو دو يري لا شيدن يري جيغنا ديغا كونو يري كابيكا سيتا أفارولوكا بارلا وحفرا شيدن فرالوكا بغوتا ليلا وحفرا وكان في حفر ذلك آيات وحفر قندقين سنة وكان في حفره ذلك آيات ودلائل قندقين سني تامن تامن الدليل تامن دي بورلا دلائل آيات ودلائل واضحات تامن تامن أن الدليل بنغلين تامن دي بورلا والمانكو قيسا نياسر نيادي ما من قندقين na tila law no nyogonche muhajiran wala ansaru mugota nongo binani beddi aw ma ko she shirmani farashi telman ka benni dinga se togodo fanga bala madinan kaw ba fo abe far andeka muhajiran ba fo abe far andeka ciden ko sulemani farashi awunde ahli bait
donc Sulaiman farasi farala jama minka kuto kandagin seni na bunkasir bake ka korea ke kata tamanse mununa kuto kandagin seni na unana kulu dola aye pikasi ukaride pikasi nu yata farayin kama pikasi mbekari udesarala uko Sulaiman farasi mabo irete bodinga kono ikata ninya fo chidenye abe min fo nina ako fo ala ube na ayere bese ka wuli chogoma ba wuli ube na be hakirina minyira na nin koy na abo fo nyamboke Sulaiman farasi bora tara chiden fe akwan kan ni yoro sheni fara do be anka dinga in kono aye pikasi ukaride ande sarala anna na nye fuye be min fonye chiden yere wulila ajigina aye pikasi ta aye pikasi nke ka faran goshi meneni do bora fo madina bunkasir abe ewa jadil maadi kono chogomi yele do bora fo madina lampa munum be so kono lu diwila yele mbolo de kadugu be ka madina ka kulu fulani nyogonche ka be jeha ka be noro chiden ko Allahu akbar ko mundo ako kaisara etation yele min bora de nyo ulu de ya kono komi ulu taka jurun ko ulu taka jurun kaisara ka etation konne ka manton ka marabina se aya goshi yele mbora fo madina be noro la tuguni ako Allahu akbar silama ko Allahu akbar ko mundo ako kishra ka eta sunyu yele kono kan manto marabina se aya goshi yele mbola ako Allahu akbar ko mundo ako sanaa yeman an kan marabina se silama ko Allahu akbar munafiqun munum be ko yenenye ay mamadou ye na be tilun ko kene mo gowe kisra ni kaisara be chogomi ulu be chogomi jiya kono aw fule madina yere fula dola kelente se kata nyaman na yere fulu katika hajuke ode be na faawu ye ko be na kisra ni kaisara mara daga bandala fulu halante se kata nyaman na yere katanka makonya na boye fulu una faawu ye nimfo ode ato bunka se ko tamase chamani della jelen chaman borala wajali mushrikun nana fanajalu saraqiya almadinata madinatin qariba min uhud mushrikun nana madina tile bonyoron tile bonyanfa ulu jigira oyorola ukasuru uhud kuluna ونزلت الطائفة منهم في أهل أرض المدينة جمع كل دوتارا جيجي مدينة سانفلالا كما قال الله تعالى قم من الله يرياف مسامين كورتالين إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم تمامو هناناني أو سانفلاي أنا كدومالا دو بوراني مدينة سانفلاي دو بورانا دومالاي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم alaka chiden bora alaka tanuna kishibaka waman mahu min almuslimina ani silama munun faralembe chiden ka ulu bora madina kono wa hum nahaw min 3000 wa qila 700 doko chiden ni silamu odo ulu ye mugo ba sabade doko keme wolon fula bun khaymu kon nim fana nyagambe de kera ubulo keme wolon fula ye uhudi ka hakede uhudi ka jamaat ewa silama hakke min bora uhudi kelela ko de nyagambira nunun tigi bolo nu yeke me wolo infula info kuma wolo infula nyang uhudi tade kuma salinyi munye kandagi do ba sabade do kidem bora ni silama faralembaka ba sabanyuna fasinadu juhurahum ila salai wa wujuhahum ila nahwi al-adwi silama fana jigira yoro juma madina kulu do be ba fa masala silamu yu ukodi ulu shigira ulu jora ku kodi okuluima kunyeshi juguma marina ka kulumi mbafo salai
silamau jora ku ko di kuluyima ku nyesi juguma wal qandaqu hafiru laysa fihi ma'u bainahum qandaqin dinga de do mejita la de dinga de do asenne do unin yogonce bainahum wa bainahum yahjubu alqayyalatan wa rajalatan an tasila ilayhim qandaqin yedinga senende jita kono mais abe silamau ani kafiru nunu ni yogonce puru kafiru ka sotigun anu sena tama bago kana duka dinga mbunu nyogonche puru kana suma ka sotigun anu ka sentama baga kana suma wajala nisa wajarariya fi atamil madinati munu nye muson ani demisen fitinu yu bila madina yoromu tinti yoromu numbe madina konona iye wa muson ni demisenu bila puru unyaka ke akasoro unyabe ulu fanala tinti munumbe madina konona la iye muson ni demisenu bila uluka wa kanat banu quraijatan wa hum ta'ifatu min al-yahud lahum hisnu saraqil madina banu quraija nyen lahi da kalite mun fanko kalite sabadero banu quraija o yasuru lu fana be madina tile bonyoro ina tile bonyanfa ayasuru banu quraija fana bodela kuruba do de laminen be wulula uba fo min matangana nubu yere tangana e kuruba adabe tu walahum ahadun min an-nabi wa jimmat mi ayasuru lahidun kaunde be uluni cidenche ntawu kela kanin kele wallahidu de tumbe cideni banu qurayja ce wa hum qaribun min 800 mukhatil ulu fana be surunya kele cemin be ulu fana bolo kele ce keme segi o be soro banu qurayja bolo kele cemin fana tumbe ulu celaye o kurin kono mugo keme segi nyogona kele ce tumbu bolo fajahaba ilayhi هو ابن أقتبا نذيري فلم يجل بهم حتى نغدوا لأحدا هو ابن أقتب من فن يهوديا دودي أتارا بنو قريجا أدونوكا كورين كونو وكان يما أما ولي ناباكي كوكان يما نجي كان كوا كالله ربورتو أني تشيدن جاكا فرغلوكا ama wuli nabu nege fo fana illahi ruburto wa ma la wuli ahjaba ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam u fana ye jamain deme cidenka fa ajmal qatabu ko bonya nasa wastadda li amru ku gele yara wa dagali halu la halu korola kama qala allah tabaraka wa taala komi ala yere yafo cogomi masami hera kaca kortalenu hunalika ubtuliya lilmu'minun wa juljilu jiljalan sadida ala ko yorola ala ye mu'minu la jarabi mu'minu sirana dusku yere min ka gele kosobe o makasu muhasirina lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa shahabihi qariban min ash-shahr wannan jama bayin min ke madina dala ciden na kashe bau dala nu te shaka bon nu kale madina kono na te shaka bon abe ewa kalo kele nyona bo nin jama bayin be madina dala kalo kele nyona ka madina mina ka damina kalo kele nyona illa annahum la yashiluna ilayhim me utun te shaka suma koni utake kasuma me usigilembu dala kalo kele nyona me utake kashe uma se kasuma wala mu yaqa bainahum qitalu kelema ke uni nyogonche fana uma kari nyogonna kelema ke uni nyogonche illa anna amrun ibn abdu ud al-amiri fo ewa amr ibn uddi kabila dobe arabu lo ba fo amiri alayo kabila mugoye inna li furusani sujani arabu ka so tigu minu anu kacce faru alu yo dode alabe so domba ngana woni ce faru de la nince al mashhurina fil jahiliyati
so don bagangana munu ani ce fari munu mu donen tumbe jahilu bolo jahil yala nin ce yau dode amru ibn abdul utti al-amiri rakaba wa ma hu fawaris alayhi lana akasuka so tigu do faralen baka faqtahamu li qandaqa ulu yu yere fil qandaqi kunu ulu kaso ke ka qandaqi pa kana silamu fanfilala wa khalasu ila nahiyati almuslimin wa kaso ya qandaqi pa kana silamu be famme kana silamu fanfilala ni ce in kuna anaka so tigudo وشيل السلام فانفلالا فنذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل المسلمين إليه أو تيدين السلام كسو تقول لا سوكا أي السلام سو تقول من السلام ولا تيدين أو لا سوكا كو كمبه وكتا أكله فلم يبرز إليه أحد موشيما بو كتوما موشيما بو فأمر آليا رضي الله عنه فخرج إليه min mɔgɔ ma bɔ ciden ya Ali ibn Abi Talib nya mariya ako e ka bɔ ka taama fatajawala sa'ata Ali ni Amr ibn Ali ani min Amr ibn Abdul Wud u ye ɲɔgɔn mina u binna ni ɲɔgɔn ye ka wuli ni ɲɔgɔn ye ka bin ni ɲɔgɔn ye ka wuli ɲɔgɔn ye ثم قتله علي ورضي الله عنه وكفى علي فقط وينيغو من وولي وبينيغو يبو علي فقط فكان علامة على النشر ننكر تامنشي سلامو قدم لي تامنشي جماينكا باسكو كله لا نيندوني ندو بولو ناتارا كله يورو لا درو كنيكا kafiri cefari dɔ bɛ wo kana jɔ kɛnɛ kan silama cefari dɔ bɛ bɔ ka sɛgɛrɛ aw fila de bɛ ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ ni min sera min ma o ye taamasiyɛn ko ni jamakulu de bɛ si aw la ninnu ye ɲɔgɔn minɛ min kɛ ka wuli ni ɲɔgɔn ye ka bin ni ɲɔgɔn ye Ali y'a faga nin kɛra taamasiyɛn silamaw bolo ko dɛmɛ bɛ di silamaw de ma don silamaw ka dɛmɛ taamasiyɛn nin kɛra o ye ثم أرسل الله عز وجل على الأحجاب ريحا شديدة الهبوب قويا وكفى علي فيتي جما بيما فيه من كجل كسبة أشيلي كجل كسبة فيه من كجل كسبة حتى لم يبقى لهم خيمة ولا شيء ولا توغر لهم النار ولا يقر لهم قرار فيه بين تيرا فيه haru ka tanta ta sabatu bolo fiɲɛ b'u ka tantanw bɛ bɔti ka fili foyi tɛ sabatu bolo tasuma tɛ se ka mɛnɛw bolo sabati fɛn si tɛ se ka sabatu bolo fiɲɛ bolo o ye tasuma minɛ dɔrɔn a y'a faga n'u ko bɛ fɛn min sigi yɔrɔ min a tɛ sabati a b'a talo ka bɔ yen foyi tɛ sabati fiɲɛ in bolo hatarita halu qa'idina qashirina fo wulila u jigi lankolon ye u peredelen wulila a kɔnɔna tuma min fiɲɛ in cira tɛ u b'a fɔ cogo min kabila bɛɛ a ɲɛma y'a ka jama wele ewa karasalankanw a y'a yɛrɛ ɲini dɛ ne taara dɛ bɛɛ y'a ka kabila wele bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini dɛ a dɔw b'a fɔ taarigu la cogo min Abu Sufyan ibn Harabi korto siranya korto kama purun kata ayelena aka nyame ka kanyame ushemu sirilende to aye yame gosire nyame te wuli ayado sisa jam min ka nyame semu fonire me waya sura maslamiya yalla bana kaslamiya kama qala Allah ta'ala kama ala yariya futukum ya ayyuhallazina amanu alakum mu'minun أذكروا نعمة الله عليكم أي ميري كتاشي على كنيمة لا ينيمة منك أوكا إذا جاءتكم جنود تمام كلبولو نانا أوما فرسلنا عليهم ريحا ne ala ye fiɲɛ de ci o kɛlɛbolo ma o jama in ma o junudan ani ye kɛlɛbolo dɔ ci ma kɛlɛbolo min ni aw ma olu ye malikɛw
قال مجاهد وهي السبع مجاهد كو نفني تغدي كو السبع ويؤيده لحديث الآخر حديث أوري بن نكما سمبنتيا مجاهد كما سمبنتيا تيدين كو نسرت بالسبع أكو فيني من توي السبع كو ألا يالي دمني أودي وأهلكت آدو بالدبور آدي كان كو هلاكرا فيني من توي كو الدبور آدي كان كو هلاكرا نوي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد سمع عبد الله بن عمر ملك جكبو فلابيما قال أرسلني قال عبد الله ابن مجعون رضي الله عنه ليلة القندق في برد شديد ويريه إلى المدينة عبد الله بن عمر قال ألك جكبو فلابيما كو ألي بنك ياتي عبد الله بن مجعون ألك جكبوما كو قندق سو كو ياسرو سميا بالا كسبه ani fiye ka giri sumaya ka giri ko aye ale ci katam madina kununa la faqala itina bi ta'ami wal lihafi akota dumune do tanye kana ani brifini ale benke ya ci katam madina kununa ko akata dumune takana ani brifini qala fastajanitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa janali Abdullah ibn Umar ko ale ye jenyi ni ci den fe mbenke yinci madina ko kata dumuni ni brifinita ciden ya jende alema wa qala ciden ko man ataita min ashhabi famurruhum yarju aw minni ankat anto nyogomi ni ako abena anyamariya akasage qala fajahabtu Abdullah ibn Umar ko ale tara wayrihu tasifu kull shay wa yasur fiya bake ka fembe chari فجالت لا ألقى أحدا إلا أمرته برجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهم كرا ناني مغو بنا أبو نيامريا كو ساقي كتا تشيدم ما تشيدم كو كاساقي أبو ساقي كتا النبي ماما قال فما يلوي أحد منهم عنقه أكون مغشيما أو أكان يلم مغشيما أكان يلم مانا كوين جلا يراكوي مغو ني أكوا بيتا مدينة دين afo ye ku ka sagi kana ko aleni mugo benna na ba afo kelen ya i sagi ciden ko i ka sagi me asinta akanyelem mugo shima akanyelem qala wa kana ma yitursuli ako o ya soro kotoro do bale bolo fa kanat rihu tadribuhu alayya finye tumbe kotoro ngoshi kanalema wa kana fihi hadidu kotoro ko nege do de tumbala قال فضربته الريح أكو فيني يا غوشي حتى وقع بعد ذلك لحديد على كفي فون نجي منون باكون فون نجي دودونا عليك تكي فرالا فأنفدها إلى الأرض كو كاك عليك تكي سما كان دوغو كولوما وقوله وجنود لم تروها ناكو نكلي بولو أو مكلي بولو ميني هم الملائكة ويه ملكة ويه جلجلتهم والقد في قلوبهم رعبا ملكون يكافر نون لا يري كسرنا بنو دسكون كونو جرو بنو دسكون كونو والخوف ان سرنا فكان رئيس كل قبيلة قبيلة كلن نيما تنكر يقول يا بني فلان إلي فيستمعون إليه قبيلة كلن نيما كيرادا بافو كرسدون بيكا فرنيوكا بيكنا كرسدون أبيكنا وبي فرنيوكا كناما فيقول النجاة ايوا ابافو كيشي تشوغو من بي كيشي تشوغو ما كده لما الله عز وجل في قلوبهم من الرعب ala ye siranya min bulu dusugun kono jatige min bila lu dusugun kono o koso kabila kelen nyema ya ka mo wele de ewa min be kisi cogo mi ka kisi cogo nyene de malikaw ye siranya min ni jatige min bulu dusugun kono وأن إبراهيم التيمي أن أبيه قال كنا عند حذيفة بن يمان رضي الله عنه نينكو قالتم به حذيفة بن يمان في ألك جيكبان فقال له رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت نينكو حذيفة بن يمان ما دوندو ما كو نيني توني تشيدن كتليه نيني تيدن توني نيغون سرو وقتلا ntumbe keleke kafaraka
wa bulaytum tumbe ewa keleke fo kele kala jarabili kele mumine la jarabili yere haqiqai ko ke annofe wa bulaytum tumbe kele kannofe kala jaraba annofe kosobe wa qala lahu hujayfatu ko anta kunta tafalu zalika ako yala etumbo kewa parce que nun dengele la de mana aya wula nin doyi munafiqin min yere bora kene kama ke don no yede ya do atimina abdullah ibn maruta amma temula fulo ale tala ka cila madina cilen ko na to nani mugo benna na be bokele yoro la kata madina ka fo atigi makasa mi akon ne ale ni mugo benna na ko ewa aye sagi kata cide ma akana na madina aye sagi ko shi ma sagi siranya bolo bon kuje fata fana bena atafo tuma minin ce ya fo ko ni net ni tuden tunye nyon soro wakati la ntumbe keleke kala jarabli ka nufe kosobe akoy tumbo kewa laqad ra'aytuna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatal ahjab kuje fata ko anya nyireye kafara cidenka ahjabu su fi laylati su kono jati rihi shadidati wa qurr don mi nye finye geleman donye don mi nye finye girin don ani finye min ka gele wa kur yaude shaqilu finye giriman do ani finye min ka giri anyo oye kafara ciden kala hajabu su faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam adwala ka ciden kala ka tanuna kishibaka allah rajulu yati bi qabr liqaumi yakunu ma yawm al-qiyamah awa cidon ko mo juman be se kasoro ikata kafiru fe katu kakko laje kibariya mun bu boloye ina kana fonye ibe farinka qiyama do akhira falamu yujibuhu minna ahadu mo shima ciden jabi summa saniyata sinya fulana yafo mugoma jabi summa salisata misluhum sinya sabana yafo mugoma jabi kafara ciden yire ka qiyama dum be se kata mugon nunun ka kibariya takana afonye ibe farinka qiyama mugoma soro dum be se kata mugo ka kibariya takana fonye ibe farinka qiyama mugoma soro dum be se kata mugo ka kibariya uta kana fonye ibe farinka qiyama mugoma jabi ثم قال صلى الله عليه وسلم وكف تشيدن كلا كترنا كسباك يا هجيفة قم فاتينا بخبر من القوم أكو هجيفة يولي ولي كتا مغن نونك كباريا تكنا الدم تا مغن نونك كباريا تكنا فلم أجد بردا إجداني باسمي أن أقوم هجيفة قال لكني أماني ni ale togo fora kaba ale wele na togo de wuli ube wuli de ke ni togo yere de fora saw fo de ka wuli de fa qala itini bi khabar li qawm wala taj'aruhum alayya akota mugon nunun ka kibariya utai kana adimma me kana ujati ge mbolode kana ujati ge kunda so mbolode qala famadaitu uje fata ko ale tara kannama amsi fi hamami ko ale abe kome ale be tama buguru jen kalamanka mana kata doni abe kome abe tama fen kalamanka hatta ataituhum fo ale nanuma fayja abu sufyana yusli jaharahu bin nari ko yasuru abu sufyana ya kodi tasuma menene mana nene mimbala asigira ka kodi tasuma ma فودأت سهمي في كبد خوش أكو علي أكبيني كلا دو أكبيني فين كونونا فيلسي كونونا فيلسي أيا أكا كلا دو على ولو رموته لأصابته كنا تنيا بيني بلا درا تندا أبو سفيان سرو قال فرجعت فودأت سهمي في كبد خوش وردت أن أرميه ko ale ya lanyini ka binye bila kata abu sufyan ma
summa jakartu qawla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko o ko fa hakili jigina alaka ciden ka kumala alaka tanuna kisibaka la taj'aruhum alayya kanu girimbolo de kanu la girimbolo de walaw ramutuhu la asabutu ko sino na le tunye binyem bila dura tumba soro mais ayato ko mi ciden ko kanu la giri qala farajtu ويفتا كوالي ساغيراتوني كانما امسي في حمامي اكير علي بكومي ابي تاما فين كلام دو كونو بي حمامي تاما نيغن كونو فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا تشيدم ثم اصابني برد حين فرقت وخررت اكو لنا لين كو في تشيدم ماري اساغيلن كو فيري koyin bannen ko fe ale bolode ale sabatilen ko fere nene gelendo ya ale soro nene gelendo ya ale soro fa akhbartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ale yeci den kibariya ko nene benne la de wal basani bi fadli aba'atin kanat alayhi yusalli fiha ciden ka brifini do tumbala atumbe sallini brifini minye yoroina ko aye brifini to ndoke ka biralela ayaka birfinin do biri alela falamu azil na'iman hatta suha ko alema wulis abesino kono fo sokoma falamma ani asbahtu akotu mami dugo jara alela qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qum ya nauman akoshino bato wulisa shino bato wuli bun kasiri yen nindo munaya mana chenye min fo ko ni ciren tile na be tunya ye kwa tumbe keleke kashi adama kayira la ciren tile ka gelere hadama de ibe wakati minna ala delil lafiya la ibe sega minke ala ye oke ko ala ye min ninne tunye ciren tile yen tumbe kete ciren tile ka gele koy ciren tile ka mugo ye bara minke bete so la de shebo ye joyoro mununi bara ke binke bete so la koy ala de yu sugantiya kama bete se sebo ka joyoro la de wodi yato fukata jianwuli mo site se ka seba ka joyoro so ite se ko soro ala ye joyoro mindi seba ma seba ya mindi ruma mo site se ko soro titiri so ka joyoro te joyoro no ma ede ka gele de wa qawlu ta'ala ni ala ko ijja'ukum min fawqikum tumamu unanani asanfilai ay al ahjab tumami jama bayin udo borani madina sanfilai wa min asfala minkum udo borani madina dugmalai taqaddama hujayfata radiyallahu anhu anya fokatima hujayfata bolala ka je kaboma annahu banu qurayja munum borani dugmalai wa banu qurayja wa yiji jaqat al absar wa balagat al qulub al hanajira tumami nyaw jengena ay min siddati al khawf wal fajr shiranya geleya koso jatige geleya koso hada madaw nyaw jengnade mana e nyana mogo bake ka yoro min laja anyato yoro la yere joroni shiranya bolo watazununa billahi jununa ado aye bisigiya chamani jigiju chaman jigini alaye ka jigini dina qala ويجي جاغت الأبصار تمام نيو جننا وبلغت القلوب الحناجر بسكون شيرا يغونوما بسكون بورا ونودا من شدة الخوف والفجع وتجنون بالله جنونا قال ابن جرير جن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بشجيا شامان بشجيا أدو ابن جرير كو أدو مغمونون تنفرلين تنبتشيرين كلاكا تنونا كسباكا uyem ado ya jige anna da'irata alal mu'minina ko odo ko jugu imbe be ke mu'minu de ka ko yelema be ke mu'minu de ka do yen nimbi sigiyay ko kafiru be se mu'minu ma ado wa anna allaha sayaf'alu dhalika do yo jige ko ala boke ko yelema be ke mu'minu ka do yo de miri wa qala muhammad ibn ishaq fi qawlihi ta'ala محمد بن إسحاق قال لك كملا ويجي جاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله جنونا جن المؤمنون كل جن ونجم النفاق أكو أدو مؤمنون يبشجيا بشجيا نما يبشجيا أدو
addo wana jaman nifaqu munafiqiya bora kene ka do hatta qala mu'attib ibn qushayri aghu bani amr ibn auf fonnin cey mu'attib ibn qushayri aghu bani amr ibn auf aleko kana muhammadu yaiduna an na'kula kunuja kisra wa qaisara komi min fo kuma damina nin ce ko muhammadu tumbe an wallahi da nyogonya ko an be kisra kan na fuludu an be qaisara kan na fuludu wa haduna la yaqdiru an yajhaba ila liqa'id an dola kilen fulewte suka tabana kuta yoro layre nin ce yen nin fo ni munafiqi yen nin fo addo ko muhammadu tumba ke kallahi du nyogonya ko an be kisra ewa iri dem ambo ewa na fulo kisra na fulo ambo do qaisara na fulo ambo do an dola kilen fulante suka tabana kuta yoro la وقال لحسن ولحسن في قوله عز وجل وتظنون بالله جنون مختلفة بسجيا تشامن دي تومبا بسجيا منون تكلنيا ادون جن المنافقون ان محمد صلى الله عليه وسلم وشهابه يستنصلون ادون منافقون ولو يا جيغ منافقون يا جيغ دي كوم محمدنا كشبو وبيبي با ادون منافقون يودي جيغ ادون uyode bisgiya ko muhammadu ko na ka shebau a muhammadu na ka shebau bebe babbi bebe faya wa yakhana lil mu'minuna annama wa'ada Allah wa rasuluhu haqq mu'minu dan kan yara ka fo ala yallahi dum min fo aka cidan yallahi dum min fo cinyade do wa annahu ka fo sayujhiruhu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun mu'minu dan kan ya adon ko alaye kallahi do cinye de ciren kallahi do cinye uyen min fo ka fonnin dina ala ba bange dina be ka hari na goyara mushriku ye ado mu'minu dankan yara ko ye cinye de ko be ke bal mo wakati koso al hajabu tafulen ninde balimo ado tumami limaniyat tumbe sabati tumbe mu'minu bolo ala yu demede o bena nyefe wakafa Allah lil mu'minina qitala ado ala yere de ye mu'minu ayu bokele la ayu wasaka bokele la finye ayu ode bila kafiru la ani malikaw kulashira mu'mini jama inte koy jama wuyu waya inte koy fo anka tauhidin de suru anka limana inde suru anka linya sira ne reso ni mu'minu sirana ala nye tauhidi bu yere bolo limani yu dafara tauhidi dafara anye barake ni qur'ana ni sunna komi anyine nan fe chogomi an kana jo an ka jamala de jiya fale kafiru fulawnu ka kelemeno bu yere nyini kandaki don nin doy foytunte mu'minu bero kelemina te foyte o sheko ye minye doro ka dingan shedo o shekera ode ni hada made sirana alanye yi sheye bere minye obi bolo kelela ala bi deme koy mini arlan siranya de te e yere ma qur'ana mina e yere ma sunna mina tauhidi sabati len taw yere bolo bidiya bake ka islamu che wuli islamu be fanga soro chogodi wala sino o kele sabay niyu o kele sabay njate mina balima be dersu di muhammad badri kele uhud kele hajabu kele hunayni kele nunum be dersu di muhammad badri mu'minu tun ka dogo tumami sabati tumbe limana tumbe lenserena tumbe kafiru tumbe bakere nyogona kera chogodi mu'minu demena addo har kele mina uma bo kele yere kama mi limana min tumbe sabati min tumbe ala yu deme uhudi do mu'minu tumbe keme wolon fula de la o jama kacha ube keme wolon fula bo me tumami addo kiden sosore akera chogodi kele kun folo ala ye fanga di mu'minu ma ka kafiru faga kafiru kabbole ka kuma se ka kanima fara nyogon ka kide nye mugo biduru to mu ku jo yoro mi akana wa bonni yoro la de akana jigide fonka nyamari akana ma fonka ciden kana ma ninka ciden mana kafiru bankawo akana wula nola an je kafiru kawo an kana wula nola fonka ciden de kana tumami kele kun folo diara mu'minu la kafiru kuma saraka boni na folo kuma saraka fara nyogon ka jama min be mugo duru min be ko anka jigi ukanyema ko kana jigi de
ciden ma fo ube kafiru kawa kana jigi kafiru go kawa kana jigi fo aka ciden kana akana wula nola de uko ciden nyon fo de ni aya soro kere ma dia wula me kile diaro la ubake kana fulo be fara nyon ka uye place bla ja ya soro Khalid ibn Walid fanana ka e wa so tigube kulin kofe ni mo bi duru sabawure do desra ka do kele keneka ni mo bi duru place bla duru de na kele keneka ala tunya ka fanga min jiga ka deme min jigi ka di mumido ma aye deme sage ka bu bolo ciden sosolin kama ka deme sage ka di kafiru ma kafiru ye mo bi wolon fura fahula utume ko mi wolon fura de la u ye bi wolon fura fahula Quran ayaw Quran ko ni nya an sor ni munye an de mu'minu ya an bi ala ka ciden no fa ala ko qul huwa min indi anfusikum hakon ne nyaw sorna ay re sababu de parce que ay ciden soso fen yelen ko fe min kada wo yelen ko fe ay ciden soso ne nyaw sorna ay re sababu de yaye ciden ka soso li kele ala ka dementu jigna ya korota ciden ka soso li joli joli be angolo mushrike joli joli be islamu bolo bidia joli joli be islamu bolo ala soso joli joli be islamu chela kwankanda de wala kwanka bete kiren sosoli kelala ka demen jigna ya korota demen ma jiga au ka yere folo mushrika ba au achela bidia ba au chela ala soso sugu be ba au chela demen yere ma jigi folo au ka abe jigi chogore depuis pada kaba anyere la huneni tayo oye huneni batani fula silamo tumbe batani fula de la huneni kele silamo ka jama sera batani fula uko bi mogote sa unan kacha tumamu kabara uyerela ala ko chogori oyom hunain ija ajabatukum kasaratukum hako anu hunaini don tumame ayere ka chaya ya ukabako o chaya ma fuinya auma kafiru shera uma faya ko da ubolela anye yorofa anye bedde fa anye sali fa anye ni hadu made ka kabayire la be barika boyla de kabanyire abe barika bo mo la de unini shebon munun kalli munanu kala yasra da fare no katemanka tumamu kabaru yerela ala ya yurulai me ko fa sagira ka demen sagi bolo tuni kanda gido bata kana bi mogo ba sabaka bata shetu ye dabali tuye usere umaba silamiya sila tununawa tawhidi min tumbe limana min tumbe ala yasranya min tumbe ciden batoli min tumbe mu'minu boloye ala yudem wa kafallahu lil mu'minina alqitala ala mu'minu la wasaku bo kelela mbalimo an ka sira la nyede ala yasranya inde ye sipase mai limaniya tawhidi fode kasoro silamo bolo na ba fi aka fanga soro ala ka udeme ala ba no la koy masammi nyem manton folo udeme masammi nyen nabi nyuma folo udeme masammi nye cide na kashe ba udeme wo ala kelim de be nan fana kera komi seba utaka qur'ana ni sunna mina ambulo fulala komi ala yu nyina fe chogomi ala ka deme ba no la koy no se minu yo defo akoni silamu ye tawhid mina ye qur'ana ni sunna mina komi salafu tumba ka chogomi cide na ka seba tumba ka chogomi ako kafiru ka kele mina munu fulen ni nyeden akana kabako nunu ala ka sampere kele ba be tian sampere kele aba be tian beta be bolola mina na tenya la nyasiranya ni tawhid ni limani de ko ala ko de disilamauma ka sagi kata qur'ana ni sunna ma komi seba tumbu ka chogomi ala ko no ya silamauye ni silamau yo soro dongo do duko koloka kafiri ya bidia muga munafiqa be ba yere ni subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ahzab ayakum antuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.